miaƒe Mawu míeda akpe na wo ɖe dɔ gã ma yi ke ne wɔna mí la ta. Romatɔwo etate tso kpekpe amewo elabena esi wòku la eku na nu vɔ̃ zi ɖeka hɔ̃ ko ɖe eyiyawo katã nu ke esi wole agbe la ele agbe na Mawu nema ke miawo hã mibu mia ɖokui ame kuku na nu vɔ̃ la ke amegbagbewo na Mawu le Kristo Yesu miaƒe dɔ la me. Mi le mia nɔvi kple miaƒe subɔla Pastor Elia Oliza Bado ƒe gbesem Mawu nayra wo eye ŋkeke sia nadzidzi na wo. Yesu kude zanye edenye nufo uda ikude zanye bimakbo dede edenye nufo uda Yesu kude zanye edenye nufo uda ikude zanye binyea magbodede edenye nufo uda Yesu kuna mi le gaglagbe mina be miawo hã mianɔ agbe ne le gaglagbe